Ah. Wacha wahidaku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wanama watukufu kao si ukabadzima si udungana harima mahadisi yatu yanu si wamba hezendao nesichohenda hajabu na maste na ufanya siasa hamade namna ra somesiwayo hamade namna ra onesiwayo skole wenu kawaida si hujabanu hena lera hamada zinu rijari wonesa zifikra za hatu juma izori aminio nizorito amini juma izori dungao nizorito dunga juma wauri wa aminio na warito wa amini abonge haina wakati wahaja suala wahaja actualite harma yonti alaikum salam manama abi haina wakati waja actualite harma yonti waja suala la husiana na siasa je dis bien waja suala la husiana na siasa si huja riwonesa zifikira za hatu riwanisa rirongo wa namna ikao waridunga ngwajohelewa izo ranzora abe no banda ranzora wa swili abonge inumi yadirarenge akekechubi di rohoma jamani harumali suala la husiana ni siasa harumali suala la husiana ni namna rabidi riwonese siasa ya hatu skalewa inami na madanzima ba ikao ngamomo ntike mleha ku harmai madarijuhi hadisi banleho alaikum salam mon grand frère Abdou Nkonti Abdou windai baishe unlatsa shaka bastabu arjoduna rijaru ne sembabi ze fikra za hatu juma baadhi ya masala hau nukta nzima ya kuhusiana na siasa kauri wono swale wenu yauka rishelewa rihundu yauka wala wananyasi maopozon walio kinyume mwezi ya Rais Azali rangu jana huja leo hata maudu mfikiri baadhi ya suraya za waongozi wa siasa wa hayonti ikaon walio kinyume mwa Rais Azali riono yauka wafanya mkonti leo waonana leo apparemment umunano wao ngojuka endelea hata jeudi riwono afdhali hauka ilo suala la siasa na bano hena suala la siasa waondu wa siasa waongozi wa siasa surtout wakaidi wa babuha harma suala la siasa si huja riwone sababi izoikao zi analize rafanya hawi izoikao ngarimilikio juma wala madversaire politique watu juma ejanibu ya siasa rilio rishangiri yao abonge rijaleo jeronese ze fikra za hatu après une courte analyse par rapport ya humunano wafanyishiha usikwale wenu alaikum salam wafanyishiha usikwale wenu husiana nele suala lahe opposition suana nele suala lahe opposition yuka ze titres ndizo zinji alaikum salam Abdou Hilal. Des titres exozinji, rajeunissement de l'opposition, l'opposition se réorganise vers un nouveau front commun de l'opposition. Il y a des têtes rawaona boswale weinu ngabuma baron des anciens des front commun ratsuaona après haina mru ngwanalize namna yaona masula shaoli ho sisi wa muhimu wa hatu bukarije banu ruba kinisha wala ikao ngaranyisao siasa nzima ngarisi na fikira nzima za kisiasa
rijeri wanise au moins rido waeleza ye hawa ya siasa inamna evolueo harma wakati hamada unu surtout ritsengele yao mwezi haumezi ya husiana na uchaguzi nane namna zenrongo ikao ngazi hea. Leo ruono waongozi wa siasa mwenye baraka Dr. Salim, ruono Maître Fahmi, Jafar Manswabu, ruono Jafar Abbas, ruono ani ruono Said Saruma, ancien député wa SRC, Chabouhani, ruono de tête ikao, c'est vrai, ils incarnent l'opposition, mais ils incarnent l'opposition, on doit kavala pia, ils incarnent une opposition une opposition multicolore. Quand ça va une opposition multicolore, d'ailleurs quand on mjokana y idéologie ya ki opposition ya Maître Fahmi yo ani yo hule ne idéologie ya ki opposition ya Mwinyi Baraka. Et ya Mwinyi Baraka ya opposition ya Mwinyi Baraka yo hule ne opposition ya Kiki. Ya opposition ya Kiki yo hule ne opposition ya Fahami. E ya Fahami yo hule ne opposition ya Shabani. Ani uondwauri waono watanganyia. Shakarjashi kazijarshangaza. Handongo mbidi. Kazijarshangaza haukaze mbio sisi rilio harama mbidi inu rifanya usiasa. Reshangiria we siasa jimla ya hemu wa hejaula. Reshangiria we siasa ya SRC. Zembio rakaudo henda. Kaudoa para ya ukanavano ikamtsambali ya helilo yoti siasa wane siasa yoke position yombali ya serikali walona ezingo ombali wanu washida ni fikra izo dezeno kauri kauzitsanga sina mahaya waza alhamdulillah wananyasi waisa mkinishia waelewa shatongeza ratu shangaya kadwa vili hindi dabu ya ukana wallahi ngamlabo wanu watanganyi habala ima opoza watanganyi habala he namna rijua we siasa ya haina mzima bala he namna rijuao wandu wafanya ale bunjilole uma opoza he namna mzima ya fikirio namna rijuao he namna mzima bala ya fikirio wakati zamba ze fikra za opposition za Fahami zote sawa na ze fikra za opposition za Shomhad bwana ze fikra za Shomhad bwana zote sawa na za Mwinyi Baraka yabo anoke moment wandu wao kwa noparo doshinda wakanti bahanu wazima wabalie jahazi nzima ya opposition contre ejanibi ya siasa ya SRC hau contre ya siasa jimla ya Rais Azali. Yo haina mwenda mufanya analizi nguelewa. Riwa ono leo apparemment wajuka henda mahatama besewa disa jana leo besina maudu usino leo na maudu ntujua namna wafikirio. Shangam amini ya ukana. Leo ikati jatsono Shabani hatanganywa na Maître Fahami na hatanganywa na Shomhad bwana hatanganywa na Mohamed Daoud Kiki hatanganywa na Mwinyi Baraka hatanganywa na Dr. Salimu hatanganywa na Jafar Abbas ani wanro pia kabwa tanganya ne seresti kadao na wavumbua wawando kauze fikra za hauza kisiasa zoti sawa hata ze fikra za hauza ki opposition zoti sawa yabo je mettrai mon doigt à couper en aucun moment wandu wao kwa na ushinda wa compose une opposition idori fanya face harumwe siasa jimla ikaono rigabilio vanu ni mahaijao gabo yararunga rele wao ya ukana haina wakati wajao voti ye opposition yofanya semblant ya ukabani ngarsanganyi hao ngarkauwa zima shangariele wao ya ukana kwa na mjua alaikum salam Nasser kwa na mjua ukabadima kwa na mjua ukabadima kwa na mjua ukanafaliki nzima kwa na mjua ukana ideoloji kwa na ukana nrungu nzima iwatanganya hao deli kalima la ukana si senga si kontro ya Rais Azali sha umdungano bondo kusongeza haina mzima ndao havurumbidi yahe Riono kadonga, Riono sente, hena mdo avurumbidi yahe, Front Commun, wajawanyisa ngabo Front Commun uni, Front Commun, rijaruono wafanyishiha, Front Commun, wajawafanyishiha, comment ça s'appelle, Front Commun élargi, wajawafanyishiha Comrade, wajawafanyishiha, balamba hiri, mouvement na rasi, uwe china ra wane, china ra lale, mtujua ndoko za heli, ani, izo pia zipangi leo waonana les mêmes têtes les mêmes idéologies yabo kabati logique ya ukangamjuka ujamrishangaza kisiasa ya ukanabole ukamrenge Maître Fahami Said Ibrahim manzano wangu shimeji wangu mumrenge
mjamu mhansi bala mwende mrenge Shabani mjamu mhansi bala mwende mrenge Jafar Abbas mjamu mhansi bala mwende mrenge Kiki mrenge Munyibaraka Dr. Salim mjamu mhansi iki abunga mshangazao janibia siasa ya CRC kibalanga mshangazao ya serikali kibalanga manzo haringa manzo destabilize politiki jimla ya hemwe daula ya renouveau ya CRC ikaodi ya tuanziani ala nyaukana ngarijuao haina mru fanyo siasa, haina mru yeli wa siasa, haina mru yani yalio bien posé dans sa tête ya dungawe siasa ya Komori kabati namna ye opposition multicolore ya Komori ye opposition Komori a plusieurs idéologies ma lidero he opposition Komori haina mru adona fikira zahe ikele ongo wajuka uja watsanganyia ateke ngwarishanga zao. C'est bien bon si vous vous réunissez, c'est bien bon si vous faites une coalition contre la politique du président Azali. Si vous faites une coalition contre la politique du CRC. Shamdi wazanrogonzima ya ukana. Awema nanzamba je le dis en connaissance de cause. Amjokane politique ya metre fahamike yotisa wane politique ya Munyibaraka. E politique ya Munyibaraka yotisa wane politique ya Shomad bwana. E politique ya Alim Haji yotisa wane politique ya Sedla Rifu. Ils ont pillé, ils ont siasa différent, ils ont politique différent. Yabo anoke moma kamtina e force yoka mjemri affront. Jabu yaukanga mwelewa. Yauka au fil du temps 4 ans, 5 ans, 6 ans wenda. Zesurwa ya zahema ma leader politique na waona bala leo au fil du temps peut-être waili wararu wujo hindata wahundu namna wa balia ideologie nzima contre era iswahe jaula contre siasa ya SRC contre yokiri mais là actuellement tika ufikiri yauka namna mjoka ufanya na ufanya namna mji organiser pour nous affronter harma les élections législatives. Certes c'est ce qui est dans vos têtes. Certes c'est ce que vous opposants vous envisagez. Mais le problème, c'est que politiquement, il y aura du mal. Vous aurez du mal. Parce que, comme si na namna ya kamshinde, mrifanye mri affronte, wakati kao si sirlo hunurlo ma opposant wahad. Si sirlo hunurlo harma sirt alaikum salam Ismail Musa. Si sirlo hunurilio kinyume manyi kisiasa, ngarielewa ukan isiasa maibali ya tide siasa ikao, ngaijuka ushinda, yiri affronte. De siasa ikao peut-être ngaijouka homtsanzani rishindane shangarielewa ukana kamna ujua ufanya coalition kamna ujua ukana mkonti mzima kamna ujua henda mkonti mzima harumale bunjilo malifanya leo et dalilu itoone hayabo sur place yauka ngamanzo namna kamji organize ufanye front contre Rais Azali ne janibi ya siasa ya CRC. Mfanye front contre ya hatu rilo mbidini. Zitoone wa leo harimale bunjilio. Kwa ukweli ya ukakamna ushinda mfanye zerongo hizo. Hauka bunjilio ni wiho wakayabo. Gabo deja wandu wa siasa wakayabo. Watujua unikane mihono. Ani, yabonga banzo mfanye un front contre le parti CRC, un front contre la politique du président Azali, au moment que aujourd'hui même, en pleine réunion, des leaders politiques ne se sont même pas croisés les regards. Kwa janika na hateni hon. Kwa ja échanger des paroles. Ani, yabonga mbozini juste pour que ni makinishe wando hatu, rewana mbwana nzima ya uka, peu importe ze scénario mdo zibona ma opposant. Watu wajozifanya, peu importe hey zenrongo wajohanza wazita tartibishe, peu importe izo wajohamba nizo wajo publier dans les réseaux sociaux harmaze media zao harmaze réseaux sociaux mais namchoka makini ba ilo fijo la koka ilovu na vulo tofanya ba zenrongo zisa Simonisan juste une démonstration petite. Mwangalio wandu wakaramwele bunjilo leo, harumai ma opposant, wakaramwele bunjilo leo, wala wandu kao, 80% ya wandu wakabala, wama opoza wazali, sha ukwana namna nzima ya ureagisi. Ukwana namna nzima ya urongowa.
uko na namna nzima ya ubali ya siasa ya opposition. Haina mtu yena direction yahe, haina mtu yena namna yahe ya kujirezon, haina mtu yena namna yahe ya kwanza ya preserve siasa yahe, haina mtu yena namna yahe ya kwanza ya preserve siasa yahe. Timvumbulia ni madzina ya wangu, timvumbulia ni Metfahmi Said Ibrahim, timvumbulia ni Mwinyi Baraka Sitswali, timvumbulia ni Mohamed Daoud Kiki, timvumbulia ni Said Saruma, Abdallah Said Saruma Shabuhani, timvumbulia ni Jafar Abbas, timvumbulia ni abontumvumbulia ni watu henda. Parce que Maître Mahamoudou, Barwani, Swamhad Bana, Razida, Maître Mzimba kwa Jakaval. Hauntu soka tseono nai. Kwa jaka harmale gunjilo. Yabo sariele wakana deja, yabo ngabo clan nraru, ngabo clan Maître Mahamoudou na Barwani, na Swamhad Bana ilombali, awekla ya Mzinda na Razida ilombali, ngabo ekla ila watsanganyi haleo, wanzaike ngwa reformeo une nouvelle opposition. C'est pour vous dire, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est la même chose. Kabati namna ya kangwajuka ushinda, wafanye face, ya bouscule, un plan politique, ya mettre en place neserse, ni siasa jimla yara isazala sumani, iyo plan ikao, je le dis et je le répète, yo solide, et le plan a suivi son chemin à la lettre, rendu 2016, hateji hunda basainu, ngendeli yao. Ngwajo ufanya reformulation, ngwajo tsanganya, jo badiliteti, ngwajo renga Shabuhani, warenge Kiki, wardata heya Shaihani, wando atahe wanropia, wajo watsanganye. Yao mafiti, toujours ça sera la même chose. Haumdu analyse, namna nzima, Abdallah Said Saruma Shabuhani, ya joka huele wana siasa nzima, ani wanyise siasa nzima, hina mruja Swamhad Bwana, hawina mruja Barwani par exemple, hawina mruja Mwinyi Baraka. Amanzo mruja, juste mruja fanyili ma démonstration petite. Impossible. Déjà Mohamed Daoud Kiki, ya wangari ya ça fait déjà des mois, kwa tushida wadunga na mdunga mzima wa kisiasa. Leo wajawa rajoute Maître Fahmi Said Ibrahim, son tipi ya rijua aux positions za Maître Fahmi Said Ibrahim, ze raisonnements za Maître Fahmi Said Ibrahim, ze logiques za Maître Fahmi Said Ibrahim. Yani, yefaliki ya Maître Fahmi Said Ibrahim. Iso pia, ndo weka o ngarizi juao. Yabo kabati namna. Nchuona. Inamna, wanduala, mawaona leo, ya wakawatsanganyi, hawafanya bunjilio. Après, il y a plusieurs titres, ils ont armé les réseaux sociaux. Wanza wa reformuler franco-commun, wanza wa fanja, chassis reconcluer nzima, sur l'embidino, reconcluer nzima, kane objectif ya homona noula, c'est les élections, alaykoum salam, Hassan Ahmadali. Ce sont les élections législatives, kando, wazigabili, watsahao namna, yakawashinde, soit nusu hao, wakema kandida, wahundre wandu, à travers ya d'autres leaders politiques, wajuao ya kana kwa tina, kwa noshida wahundre wandu, kwa jasaidiwa ni ma leader politique. Soit, il est namna, ya ushi, yani, ya ufanya des figurants, waonese ka nous sommes vivants, bomber les torses, à quelques jours, ou à quelques semaines de l'ouverture des campagnes, les législatifs, wanza wa bomber les torses, pour que, si sur l'ambidioun, how pour que, y circale, how pour que, janib ya serse, ok, m'a perturbé moralement, how ok, un peu, en panique, ils ont toujours eu pièces de stratégie, shaholi horiele wa riwono wa ngarjwa zitartibuza hao, karwambiao, tout doucement, yabkana, c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu, c'est du déjà réalisé. Les mises en scène, ça est opposition. Haïno wakati wajao voti, et mode opérateur de Helila. Narji organisé. Narionani. Wapare ze figures. Zi incarné ou ye opposition multicolore. Yahao. Wajao kanti. Warenge ma photo. Refanye déclaration comme watia Facebook, zevoti zija, à partir en pleine campagne, wakati moujo haudona haina mundu, handi soto e mafu. Na voilà, juste à quelques jours avant une campagne, wakaya harmo stratégie, mais après, waono, wandu soto e mafu, abanu.
c'est du déjà vécu. C'est du déjà vécu. Yabo kabati nongo zjoka ujazi rishangaze, kabati nongo zjoka ujazi ikama banu zinongo za nyumeni, zinongo za rasazienshi, abonge uwanro hatu wa siasa, ridungana wadzima, ridungana mwono mzima wa kisiasa, ritishangaziwa, na mabunjiliyo, na mafoto, baha mwono de leader politiki, watsanganyiha, waonana, wamba jawa, ngarijua ya ukana zila tinongo kaunga zjogwa sulibaha. Wallahi l'azim, Léo le 8, si je me trompe pas, là c'est à 21h et quelques, si je me trompe pas, c'est 22h03. Haruma mwezi yao mezimili, ngamjuwo na kana owanruala, ze mroba hindi, ze suraya zahu wanruala, wanruwa kisiasa maona leo, harume mafoto, harume ze rezo sosio. Si, nkonzeke na ufu raha elendie jakaija, yo shao. Sheke nkonzeke jafu habane mfumraru, baina ya huwa nruada wow. Ngamjuwo na kamempa, on a voulu faire des votes ma député en pleine campagne on a kana haina lideri ngujo camper sur sa position politique sur son idéologie politique kana ka déviation muni baraka ngujo camper arme idéologie politique yahe yai aminio maître Fahmi Said Ibrahim la même chose, Mohamed Daoud la même chose, Dr Salim la même chose, kabati ngujo fanya déviation parce que ngwajwao waelewa yokana haina mnungene siasa yae kana ujua ufanya siasa ya mnumrajina wakati kao yeye asajipanga na siasa yae abonge harmoni swala hilo tikanda just nike mbenofu usonima oandwikao wakoni amini wakoni dunga rekodunga na kisiasa rekohamba za siasa wazima rekobadili fikra za husiana siasa ikao uinjini wa hao juste ne serait-ce que ma photo ya wandu ma leader politique wa hensi waliobonzea waliondani weonana waona ze titres Facebook hawaono harma ze réseaux sociaux kama un peu perturbé woka udanganya mbabe ni wamakinishe ni wambie kana retishangaziwa ni mafoto retishangaziwa ni wandu wa siasa retishangaziwa ni ma opposants multicolore retishangaziwa ni opposition ikao wallahi landim kwati na hata faliki bona faliki zinji hata kwati na ngabu ya bili mwono bala leo watsanganya bala leo wambu mnyanya wa hao warange mafoto shamtsidiwaze kai mabaron wahe francome waibalia rangu juzi hata hunda leo kwa jakabala wamea undhuri kwa jamea undhuri kwa jakabala kamjawaona yo kamjaona Barwani kamjaona Metre Mahamudu kamjaona Somhad Bwana wode mabaron wahe francome waidafi rangu wala hata wasulivan warale kiyo hata wasulivan 2 kamjaona Razida kamjaona Mzimba wao mengoni mwandu ikao ngoma opposant harumwe cercle ya opposition multicolore wakoja banu warele kiyo waramba jao gada kamjaona bala sauf erreur de ma part haya harmono maona bala mono les 5 candidats maono bala ma certains candidats au gouverneur na mtidiwaze kawanu hata harume ma 5 candidats wala wale ma 4 candidats kwa tuelewana na kandida mzima kwa tina mahadisi madzima ya kisiasa wana Abdou Sefu harume ma 5 candidats yona rihenti apart harimo wandu wakabala entre wandu wararo Maître Fahmi Said Ibrahim Mohamed Daoud Kiki Muni Baraka wandu wararu kisiasa wokwana makalima madzima wokwana vision nzima wokwana faliki nzima haina mndu yena namna ya kufanya siasa yo ya bili rehenti bavuni araru Monos Abdallah Said Saruma Shabhan hedi hatsanganyiha haji melange harma cercle na nyinga mjua ka Abdallah Said Saruma Shabhan wala ka vice-président wa parti CRC wala mdu wa CRC ka vice-président wa Rais Azali il n'y a même pas un an Randi hakausa vest namnambia lugha ya siasa Abdallah Said Saruma ya joka hirongo adenu wanduwa
ani zonongo za logique yo tsinongo kamra jado namba seitwa namnabia lugha yajoka hirongoa daina wanrual namnabia lugha shabani yajoka hirongoa daina mwenye baraka daina Dr. Salimu daina Jafar Abbas daina namnabia lugha wajoka urongo gabo hiyo gabo ya raro ikauti constate bal ngabo shamba comrade si comrade tiji hindi. Il y a même pas 3 jours, on fait une conférence de presse. Léo Kamjawa on aval, sauf erreur de ma part. Il y a déjà yo klein Gina. Il y a beau handare conclure, armale bunji de opposition wali fanya Léo, on ramaudu. Handare conclure, riele waka déjà il y a 4 positions, 4 oppositions, armée opposition multicolore. Gawe opposition Razida na Mzimba, gawe opposition Barwan na Metra Mahmoud na Somad Bwana, gawe opposition wala waonana leo, gawe comrade, ngeye wajoka zema activisti wa hao walio harma za rezo sosio. Ya hapo nyuando hata mtafadhali. Msido shangaziwa ni mafoto ya maopoza. Msido shangaziwa bari mono de leaders de l'opposition, de gros têtes za opposition waonana. Tikiri mshangaziwa. Haukasingar aminio ndongo nzima. Raha 2024 ya kaija. Nous sommes en pleine campagne. Nous sommes en pleine campagne, comme en pré-campagne ma présidentielle, déjà pré-campagne, jarmeze campagne, jarmeze élection, toujours en pré-campagne parce que c'est voté, c'est ma députée Rakes Jabir, ne ma mère. Yabo haina mbana ijuka wanane opposition, yomba na logique, yomba na legal, parce que waelewa ya ukana, ranzi wakatirlio harma pre-campagne, ranji harma campagne, ranji harma vote, rarudiwa botena ra représenter pre-campagne pour les législatifs et les élections législatives communales. Yabo anupia waisa waelewa ya ukana haina ujoka huja yabo, ngujari parse ngasi sur le terrain. Ngujari parse toujours ngasi ban, ngasi en marche, ngasi en mouvement. Yabwe opposition. Voilà, wari affronter Juzi. Voilà, wari affronter Juzi harma élection présidentielle ni ma gouverneur. Opposition il a affronté Juzi. Watushinda wafanya face politiquement. Wajaba sana à quelques mois ou bien quelques semaines ne ouverture de cette campagne. Ou bien 1 mois et quelques semaines de ouverture de cette campagne pour d'autres élections. Wajaba sana ngwanza wafanya stratégie ya ukangwa rassembler tous les leaders de l'opposition, tous les figures de l'opposition. Au moment que il y en a d'autres qui sont partis. Ngofikiri okaba sana wajoka uja wanze warifanye face. Certes. Enfin, nous sommes des démocrates. Car il y a un voting à Johendari Honda Rishin. Na kabla ya honda mavoti ya buwa hea analizi, wa hea statistiki, wa hea logiki, wa hea hazizikofanyishiha, wandu wajue, quelles sont les régions, linona bahati ya uka rishindwa, quelles sont les régions ika ungare aminio kazofi efzatu warjo honda, quelles sont les régions zirlona difficulté, ni zorsona difficulté. Iso pia rituali ya rihisa ngarijua. Sartwali yangarijua, ze régions non a quelques difficultés, ze régions ritona difficultés, ze régions aminio kana garjo renga hatanga bo régions aminio ka gardo fanya gwanzi marevire. Shabo izo pia kaijatsongeza ya ukana ribese ze garde, kaijatsongeza ukaripweze mvu ngari aminio ka ngarda harma bwana jabra aminio juzire aminio basainu. Aminio juzi ngar aminio abasainu ngar aminio ya ukana haina namna ijoka huja pia ngar joga bili zenye chaguzi haina opposition ijoka ujipresente ngar joka sur le terrain sinao na wakema opposition wa dhahabu wa fedha wa shaba wa gashi wa tinjindi haina wajuka ngar joga gabili harma mabavu yatu parce ngar aminio ya ukana ngasina zohamba ngasina rafanya ngasina rifanyao ngasina romba ungur jerzi fanya inshallah yabo izo pia imaranya bao utima hanif imaranya
Uandrika ngwaele wao, ngwajoi siasa, ngwajoi wafai ni watu wafai. Abonge harma eponyo ntukanza juste ni virliabo ni makinishe uandonda si rifanya siasa nzima wakoni dunga wakoni amini ya ukana uandu leo mawaona wafanye opposition waona na leo na maudu je pense ya ukangwanzao waji organiser ngwanzao waji préparer ngwanzao waji tartibishe pour les élections législatives parce que ngamjoka ile objectif ya homona noa hao no mtsanganyi wao c'est pour les élections législatives ngamjokana uandu maona bala mtikiri wandu wala jom hadayani wamshangazani waritia harma mbahuma waridanganye zitwa bashinga rjwa yakana ula mtsanganyiho juste pour le figurant ula mtsanganyiho juste pour wanrwa onese au kanabanta sebjari hadisi sha au fond ya mtsanganyiho ula kabati hata mlungano biologique harma siasa wandwala wajoshinda du jour au lendemain ike mwibaraka au ike metrofahami ngujukana siasa nzima daina mwibaraka du jour au lendemain. Yo, impossible, je le dis bien impossible avec un grand I. Kabati maji ujoka uvira Buhari ya ukana du jour au lendemain Abdara Said Saruma Shabhan yaka vice-président wa Azali yaka vice-président à l'Assemblée yaka député wa CRC ya Roha juzi même pas un mois ujoka ukana lugha nzima dena Jafar Abbas haruma shesi wa shanzua ujoka ukana lugha nzima à l'espace ya même pas quelques heures ikiwa ujoka ukana lugha nzima ya siasa. C'est impossible. Et logique ngerambiao ka c'est impossible mwenye baraka setswali kana unjo kana lugha nzima daina Mohamed Daoudou Kiki en un seul coup de clic. C'est impossible. Abonge omona no ufanya ula leo ula mwana no juste wa ukarito wana na bahi chaque bati namna wadushin fami jom kinisha kangi candidat ya rebouscule dans sa région parce que de nature et région là et Tsandraya il a fiefia et Tsandraya yambwani tidi hamavu et Tsandraya il a fiefia il est Tsandraya ikao il est élu plusieurs fois député. Sûrement on aura affaire s'il se présente candidat. Chacun ya bahari watsanganya wafanya bunjilio wafanya monano. Non, ça va pas être comme ça. Gabo, des leaders, des têtes de l'opposition, aujourd'hui mettent en difficulté dans leur région et quand Gabo Zengar fanya aux élections. Et pourtant, c'est ça la démocratie, c'est ça des élections, comme leader, aujourd'hui mettent en difficulté, ces régions ça. Mais c'est pas parce que, hari wafanya mafoto leo, na mtafadha ni nyewandranyisa usiasa nzima, rigungana ori, ko échanger politique, wadzima, ntisona wandra mafoto amandala, wandra wandiswaringa mafoto, munjahara, opposition sa walangu waji organizeo, panu, ngarfanyao, ezihazi, pando wa hatu, ngazifanyishi hao. Kazi japaruzi arangu wa jilansa en pré-campagne ate jihunde leo. Abonge aromanish ala ilo tikahanza ni kembenuf tikahanza ni beshele marhaba wanduka waelewa e message na kanza ni passe par rapport yahe yele bunjilo la fanywa leo ni certains leaders de l'opposition, ni certaines têtes de l'opposition, ni certaines figures de l'opposition. Simone Saniba na démonstration petite, yaukana zila, c'est du déjà vécu, c'est du déjà vu, c'est du déjà réalisé. Abonge kwa na hujaleo wajawari shangazi, ngari eliwa ka ça a toujours été comme ça, ça a toujours été comme ça et c'est toujours comme ça. Chacun de anzanji au fond, garjokana ou andouala, raha, c'est pas du jour au lendemain, wajuka ushinda, wakena idéologie nzima ya kisiasa, ya opposition, wakena faliki nzima, wakena woni nzima, wakena barnamaji nzima, wakena namna nzima, ya ugabili ezi, ya ugabili ya sirkali, ya ugabili uanduikao, ualio, ugabili janibi ya siasa, ya CRC. Ça prendra du temps. Il faut du temps. Go wandwala washinde wagabili abonge harmale swala hilo amjokaza kifiabo ni wabieni ukana
rejelana tena harmole swala linu wilo ili wandu wajiwa walibuhuwe haundo shangar lindao ye conclusion ya hizo wajohamba usiku wa maudu gesa la rudwabo rejiwa juste wamtsovuliza mna ngubu ya uka ngarbeshela marahaba certain ministère zilio harmwensi harimaze ze réformes ika wazangaji harimaze ministère même si ça commence à tourner contre eux parce que ngabwandu ikao ngwanza wenti badilihe shongoma allergique ne ze réformes kanga zanzo zifanyishie ngwanza wenti ikaenro shekanga ngwanza wafanyishie effort ili wandu badili mentalite wandu waonao ya ukana keitsudungana no wakati lonu unu yabo ilobaya na balari ngwanza wenti badilihe wandu wao gamjokana ga ministeri zinji kao ils font face habari hizo shasi majaleo riaminio siasa jimla ya Tanzania ni janibi ya siasa CRC ni mhuwa hedaula garwambia wakateni bon hauka haina reformu joka anza itilwa ikao walo ya abora ngwema haya uwaza hau walo ya l'extérieur ma opposa watu zo ya reformu sha watu zo ya hadha ma wajadna abaana zinizo rahundanwa baba hatu watu hanza wabadili gar aminio ya kana izo rendu mal wajo fuabwe wajo poazitwa wajo fanya masahiri wajo fanya haina zofanya shagar mwambiaoni ni mlona ze wizara alimwambiaoni ni mlona ze dhamana harmwensi alimwambiani waka haina namna ya uhanza wanafanya reform wanafanya mabadili harmweze wizara ili waruafane nansi ili wafanye na wizara zindwa jina zilio harumazenti zindwa jina ili dugane no wakati garimambiaoni ya ukana ngasidingoni mwanyu garimshangiriaoni na haina za ufanya arjofanya sinanyi za uhamba ngarjohamba sinanyi eka alaikum salam ekanga abo namna ya ukana wafanyishe reform harumenti hatu wafanyishe namna ya ukana leo rekanensi kao harmaze wizara zatu zikesawa na za administration zobonze ikanga aminio kaizo mfanya uzinde zabidi zifanyishi harmaze wizara harmaze direction ikanga aminio kana zinu ndezjo jibia ya mhuwa hejaula bahinga mwambiauni kanga silingoni manyi mawaziri ni madirektori kanga mfanya zihazi hizo na haina mdiani kwa dhamana na mhuwa hejaula ikaonekana reform yinu ngenda dans le sens ya jodungana no wakati bahinga mwambiauni kanga silingoni manyi gajoja banu zensi uzijao jeru romonesani bandi za wizara bandi za direction ikao ze reformes engagewa ngarufikirio ya ukana gizo dans les normes ngazidunga nao no wakati ne carnet lonio ngazidunga nao ne siasa jimla ya hero nouveau ikao itendelwa ni mwandishi jimla wa serikali Nur El-Fat wa Azali Assoumani abonge ngaramambiao ya ukana. Encore une fois, on tient bon dans quelques semaines là, et convocation à collège électoral. Gejo fanyishia, wanwa njarmeze kampani, wanwa de harmeze vote, wanwa chague ma député, wahema bavu ya hatu. Gar aminio ya uka, gasina zemvu, gasim Tanzani, gasina za uhamba, gasina za urenda, wakati waheze kampani, nongar aminio ika, elektora ya hatu, jadi sarme mabavu ngar aminio ukana ngar johunda e majorité parlementaire inshallah eka après ya heze election harima e Komoro kajole na humlahani banu na mwambia kan jore jilana na wankuraje wananya solo na zedhamana harmoinsi na wambia ukana ze réformes mazangaje harma plusieurs ministères harma plusieurs directions ikawa ze réformes izonge zendao dans le sens ya wakati wienshio abahaini. Garwambia kan ne lâchez pas. Nous sommes tous derrière vous. Garim shangiriaoni, gasidingoni manyi, garijo kandanyi, haina namna ufanya pia, garijo hunda amjohunda et soutien hatu. Ranzi ho ministère des finances, yatendelwa ni mwana mwanzani wangu, Abdurazako. Amhamia ukana haina reforme njiao dans le cadre. Aminio kwa ngaijo fai, ngainjia harme plan Comore émergent ya hemhuwa hedaula, bahinga rushangiriao, utikiri marisiza, utikiri mashangaza, enzia ndiyo, hauka ensi lazima ibasauhe,
hankasuha haankli hatartibu habiswara shensi lazima ibasauhe dans le sens ya ukerania mau ya jihisi ya ukanange nansi ze reforme kao tambilo ya ukazangajewa haruma e ministère de l'éducation et ministère de la télécommunication. Ze reforme hizo ngamubo mungu ya ukana ekanga zinjao dans le sens ya udungana no wakati lonu waba hainu ngasidunganao ni siasa jimla ya plan Comore emergent garendao dans le sens ya hizo mhuwa hejaula ya hutajia garimwambia unakanga sidingoni mwanyi nyaondukiwa nyine zetwama na hizo ngamzifanyao haina namna joka ufanyishia shanga mjohunda esutia watu et réforme ka aux engagés que ça soit harmaze réforme administrative harmaze yamwe infrastructure wiyo harmele daholo ministère des affaires étrangères garamambiaoni ni madhamana mlo yabo ya ukana ngaso dingoni mwanyi okagari aminio kana ze réformes engagiwa harmaze institution hizo ngazireponde wakati ngaba namna ya ukana wandu wanisoroha harima zile hadhama wajadna abaana maharanadi sohuja wanduwa njie harima ya nyumeni asa 2024 wanduwa njie harima namna ikao wanduwa fanya uhazi hamade zenti zindwa jina wanduwa shenkeza mbabi zenti zindwa jina enamna wafanya uhazi abonge tambilwa hauti ngamuhisi ya ukana ngabo reforma zifanyisha harima ze ministeri hizo ranziho éducation huja ministère des affaires étrangères huja ministère des finances du budget huja ministère de télécommunication ihopia gar aminu ya ukana ekeze reforma hizo ziwaswili yo hafaida ya hatu shana na nyibanyu ngamjofanya hazinku haukana rezondo rakawzitsaha haukana rikana administration haungasi na administration il y a un peu à l'ancienne ikao yo administration ikao ikaudunga na shane maharala niyo huja abasa inu administration kena uja udunga na ne maharalo niyo lazima ihunde namna ihunde wandu wasubuti ihunde wandu ikao ngoma pose ihunde wandu ikao ngwaonao obahanu ezenti pia ziliyo wandu washindi wanjie harima ze reforme hizo ikao ngaromba omgo inshallah vana zentu zijao richerdo mwambiani ze reforme zifanyishi hao harima ze wizara shatungiza zifanyishi hao neze faida rizihundrawo izo pia ngasibanu arjujardo zamba arjujardo mwambiani kaga wajoka ujibiwa wajujibiwa wasijoka ujibiwa yo khuluka ya hao karna wasazanvu yode namna ya hao abonge marhaba menji mawaziri wahe ministère des finances Mwanyasa Abdurazaku wa affaires étrangères Mwadi Mbaye affaires éducation Bakari Mvulana télécommunication Mwanama Umuri arambishiraoni bahati njema na mvu za mwili na mvu za hitwa na hikma ya ukana c'est maintenant ou jamais ukaensia hatu hundani na reforme ikao ima haijao ngaijo faidisha uwajao nana sikao dorilio abasainu insha Allah aramushirao nimbitse masibu mema arjona na tena aramu video ndo jina maraba menji.